paling ciri khas Tabanan yaitu selendang ancel berwarna merah simbol kekuatan dan keberanian, menggunakan tusuk tanduk melambangkan ketangguhan, dan menggunakan bunga Buddha yang menjadi suatu elemen penting dalam meriahan riasan khas Tabanan. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, next is Kabupaten Tabanan, Tabanan Regency. Under the leadership of Regent Ikomang Gede Sanjaya and Deputy Regent Madi Edi Wirawan, presents their Kedaya performance. It begins with a district signboard carried by a girl dressed in traditional attire of Tabanan, wearing a red Javanese ancha selendang, symbolizing strength and bravery as a part of the Bali Art Festival 2023. The use of busung tanduk represents resilience, while the incorporation of bunga Buddha preserves the essential element of Tabanan's distinctive makeup, symbolizing the fragrance. Tari kebesaran Jayaning Singasana Aum. Jayaning bermakna jaya atau kejayaan. Singasana bermakna tempat duduk atau tinggi kontekstual dengan kota Tabanan. Aum bermakna aman, unggul, madani. Konseptor tari kebesaran Jayaning Singasana Aum adalah Bapak Bupati Tabanan, Dr. Ikomang Gede Sanjaya SEMM. Kejayaan kota Tabanan sebagai tempat duduk atau tinggi menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, madani. Kejayaan pemerintahan Kabupaten Tabanan sebagai singasana yang bergerak dinamis, bersinergi antara pemimpin dengan masyarakatnya. Karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan dan demokrasi, serta cinta akan rakyatnya menjadi aktualisasi bermakna. Garapan Tematik, garapan kreasi pasukan pedang Tridatu. Pasukan yang menyimpulkan karakteristik dari setiap warna pasukan perang yang berani, bijaksana dan ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Perbedaan warna dalam setiap pasukan menyimpulkan karakter yang ditampilkan. Merah menggambarkan keberanian, hitam melambangkan kebijaksanaan, dan putih menggambarkan keikhlasan. Perbedaan karakter juga digambarkan melalui pola gerak dan senjata pedang yang digunakan. Karya ini mengacu pada filosofi pemerintahan Kabupaten Tabanan yang berani, bijaksana, dan tulus demi mewujudkan Tabanan yang aman, unggul, madani. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, creation of Pasukan Pedang Tridatu or Tridatu Sportsmen. This creation is inspired by the philosophy of Tabanan Regency, bold, wise, and simple government to achieve a safe, superior, and civilized Tabanan. Different colors displayed in each group represent their respective characters, with the red symbolizing courage, black representing wisdom, and white depicting sincerity. And the variation in character is also portrayed through movement patterns and the swords used. Atraksi tematik Bayangkara dikisahkan saat Dayang Nirarta tiba di Desa Beraban untuk menyebarkan ajaran agama Hindu. Desa Beraban kala itu dipimpin oleh Kiber Desa Beraban Sakti yang benar-benar adalah penganut ajaran Bali Kuno. Berdesa Beraban sangat tidak suka dengan ajaran dari Dayang Nirarta, apalagi masyarakat yang menjadi penganut budaya. Di saat Dayang Nirarta bersembunyi di atas tersebut, menjadi bulan pohon sebagai penjaga tempat tersebut. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Bayangkara, it is narrated that when Dayang Nirarta arrived in the village of Beraban to spread teachings Hinduism, the village was led by Kiber Desa Beraban Sakti, a follower of ancient Balinese teachings. Desa Beraban strongly disliked Dayang Nirarta's teaching, especially as the villagers flocked to become Christians. While Dayang Nirarta was meditating on the
is slippery, causing it to shift towards the middle of the pitch with its spiritual power. Or something established by the